Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibeyile kwabayingcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Amen. Mkhandlu mhlezozwini siyabonga inhlanhla uNkulunkulu asipha wona uNkulunkulu yasibezulu uba sohlangana emzini wakhe omkhulu kangaka oyikhala emphefumulo wazali bethu bayizolo uzoshawa sendulo. Amen. Sizwana ukuba sihlenga Nkosi sikamama nomhlaba wasihlenga safika siphilile siyabonga uNkulunkulu yasibezulu. Amen. Sesofika ithona njalo Nkosi lokuthi lawa abantu abasezulwini nawe esithunyiwe okhokho bethu abazali bethu basendulo besitshela ngalo muzi bethokozile siyathuma sokufihlakala emphefumulo senzele luthuba manje wawusuku ositshela ukuthi itheni imindeni yakho umhlaba ngalo muzi noma athele amakhosi asezulwini ngalo muzi. Amen. Umuntu uhlawule beselodwa angene ndabeni umuntu fana phansi yakhe fana umuntu ayisuma azichaza uqala iphi izwe ngaphansi ayiphi inkosi ebese ngena ezihlokweni mantala benkosi lezo abamthume zona abakubonoma amakhosi asezulwini onke. Amen. Masenze njalo abantu benkosi ahambe kushaya basifisele uNkulunkulu sesikhulumeza abaningi ngoba ngokuba wethu sihlambululela wona abantu benkosi siyahlambululela. Ngiyakubonga wale bakhulumisa kazi komdlalo wethu simbeka ingubo kaNkulunkulu lapha siwathandazela bathi awu lengane amahloni awo ngabe ngikhululiwe ngabe ngenile ngabe ngidumile ejela ngoshwe khona kepha amahloni ayizange ikhulume izolo kuthiwa abantu basuke bakhulume manje labanye ngisahlele ejela ngoshwe khona enjutshwa kaNkosi wayethunyiwe uhambe amahloni ungasabi phela nje mawuthume watshelwa ngaleli khaya emphefumulo mawenze njalo bakhishwa ekushweni kulo ababoshwe khona babekwe kwenye ibhathe elihle basuze emzini wakhona. Amen. So vele uJohn Nkosi zoyinhlasuthi ewu5 lapha kube uJamangweni noDadewethu uMaduku nabo bavumele basuke baphakame namakhosazana ayikhona nawo wonke umuntu lapha ngaphakathi umfana nomhlondo wangefakile umfundisi umshumayeli umvangeli umbukeli inqobo nje bayithunyiwe etshengaleyo walekhala emphefumulo lo muntu lo basuka phakame. Amen. Umfundisi nomvangeli umbukeli nomshumayeli bona bayibona nje usumaye khona bese ehlabelela bese uzubhopho duze wakhe kepha izitsizwa lizoza ngapha omama bazoza ngapha noDadewethu inkosi simuze njalo. Amen. Phansi kwenkosi uZulu abandlakazi nami baletha futhi uNkulunkulu wasePhakeme kanje ezulu ngePhilippi indawo enzima kuthena ngayilapha ngafika ngolesihlanu ngalapha ngayisebenza lapha eMosheni ngesonto sikuba umosha lapha enzansi umshumayeli avula umosha bathe senzeni kwami ngesonto
isonto ngase ngihamba ngemuva endlini lapha engihlala khona wasekuphela usuku lesonto wasekusonto ngomsombuluko wathi ebusuku ngomsombuluko ulele esibonakaliseni sibona ngihamba endaweni elihlathi lendawo uma ngihamba khona akho muntu indlela nje ngihamba lendawo ngihamba lendawo inamagumanyana lendawo ngihamba lendawo uma ngihamba lendawo uma ngithi lapha mama ngibona indoda lendoda igqoke ijazi lendoda ijazi sakhumbula manje lani ngathi igqiyana nokugqiyana lezingane zesikole kuyenjalo nojazi engakugqoke lendoda uma ibona yandoda imile yandoda eduze lehlahla sivuleka sikhulu uma ngithi yabuka lendoda esesandleni sokudla esandleni sokunxele ngibona intombi endala engibonayo uma ngithi yabuka imbethe amabhayi lawa bathi amabhayi imbethe umqondo amabhayi nomyeko naleyo nto uma uyibona yona iguqe ngapha iguqe ngesitepu esincane iguqe ngapha lendoda imile ngapha uma ngithi yabuka lapha ngibona ikhulu labantu abaningi labo bantu abaningi wabo baguqile uma beguqile labantu abaningi lendoda iyakhuluma bese ngathi ngiyasondela uma ngithi yabuka ngihakathi ngihamba nomama ozala mina uma hamba nomama ozala mina umama wami uguqe ngapha esandleni somnxele naye mabonana entombi endala egqoke amabhayi engoma uma mina ngapha esandleni sokudla ngimile wami ngela endoda emile uma uguqile njalo entombi endala naye eguqile lendoda endala iyakhuluma lendoda endala mayikhuluma lendoda endala njengomuntu mayikhuluma esiwekhosha kodwa manje mayisikhuluma lendoda endala bekungathi mangiphamula kathi ikhuluma nalaba bantu uma isikhuluma nalaba bantu bathi ayisakhuluma ngesabantu ngilokuza lendoda sengibona ngathi manje isikhuluma isiqondisekile nomama lendoda isiyakhuluma ithi iyakhuluma iyahlabelela angisiza ihlabelela ithi hey nasesifuna umuntu manje emhlabeni ozothathela izikhwama zami phela nawe umuntu omkhulu akazi ubani uzothathela izikhwama zami kodwa sobona mangathi ikhuluma kanjalo lendoda labo bantu abaneceleni bangathi bayadlula beza kulo ntombi endala egaxe amabhayi lentombi endala ngathi iwumuntu ebatolelayo ebabhekile iy'nkinga zabo uma babhekile iy'nkinga zabo umama ubona naye ukhothamile ilento lokhu ikhuluma igama lodwa sesimuntu emhlabeni sokuya ezikhwama asazi umnyalo babili ukuthi ubani fanele simnikele ezikhwama kusho ngihamba nami uma kanjalo iyalentombi endala iyababhekela iyakhuluma uma kusenjalo ebese lendoda sengathi manje sikhuluma ithi wemfana uyazi ukuthi mina ngayenzani emhlabeni ngisaphila emhlabeni ithi mina mfana ngangithwala mina mfana emhlabeni ngisasemhlabeni njengokubona lapha isho afisa mfana ngiyokutshengisa abantwana ukuthi ukuthwala yini mfana ngiyobona lapha emhlabeni besayini imali kangakani mfana ngifuna ukutshengisa abantwana ukuthi ukuthwala yini thina sasithwala kanjani mfana ithi mina mfana nganginokuza nganginabantu abengiselenzela isho babona abantu abazothwala nini ithi ngangithwalisa mina ithi ngangumuntu omkhulu kakhulu emhlabeni ngisatshwa kwenzakala yonke kodwa uthi kodwa mfana ngizokutshengisa le mfana ukuthi lento ngangenza kanjani uma yenza isho kanjalo lensizwa ebese ngibona ngibeka iy'ngane uma ngiyibona lezi iy'ngane zibazwe ngabantu njengabantu iy'ngane ey'khulekiwe njengabantu abathunjiwe uma bese eletha komkhulu mayeletha komkhulu lomle umkhulu uphethe unesomkhulu mayephethe unesomkhulu bese fika ingane ibhoboze la eswini efike ihlinze lengane eswini ebese iphila ebekubona isihlinze eswini iphila bese idonsa kanje idonse yonke idonse lento eyifuna nganoma isipindi noma yini lento ayidonsa omkhulu ebese idonsa lento ebese ithatha eyifaka kunalezi zinto iy'nyanga lapha eyokuvalela khona imithi lapha eyifaka khona imithi lapha abangekhonza ngemibala lento awazi leyo lapho umkhulu bese ithatha lento eyijikela phakathi lapho ebese thatha umkhulu ephinde thathe mabethi lapho kunekwaba yamakubalo ebese wathatha lamakubalo
abayekho ezibinze ngale amathumbu engane nayo yonke into ephinde kuye ehlasela ikhanda uma ehlasela ikhanda lomunye laba abamlekelelayo ebese khiphe nobuchopho nayo yonke into ebese ithi ikhuluma le ndoda lokhu ikhuluma le ndoda lokhu idlala iyahlabelela ithi bona sokutholisa namhlanje ukuthwala kanjani thina ithi thina mfana uma kuzasimnquma mfana indaba zalo utho ukuthi wawubani noma wawubani wamuphi uma sesifuna sisithwala sasikufuna size sikuthole sikwenza ithi mina mfana ngabantu mfana angisebenza ukuthi wawubona abathi ukubona kumbulukula uma kuthiwa ingane noma ingane idukile noma ingane ivele yanquna nje yangaziwa izobe ithina labo bafana nathi ngisebenza kanjalo mfana ngangabantu mfana mina engangisebenza ngabo abebengilandela abezinkani ngalokho befikela bambile ingane ngenkani ebese iletha kakhulu mfana mina mfana yimi ngangithwala nalabo bantu uma senjalo umkhulu esethi umkhulu ithi mina lento ithi lento endala ngangithwele mfana ithi yambona into osesandleni somnxele isho umama ombethe amabhayi ongathi ithi umama lona uthi bokuqhamuke vele kuthele zonke inkinga zakho ungazi ngisho kuwe uthi bawusufika usukhalile nembezi esekuthele zonke inkinga ongazazi wena ithi yambona le mama olapha eceleni kwakho ithi yebo umkhulu ngiyambona ithi lo mama ithi mina mfana ngangithwele kanje ngangithwele nangenyoka yasemanzini ithi mina umuntu mfana wethi bayiqhamuka ebese ngitshela zonke indaba zakhe ngimtshele zonke indaba zomuntu ngimtshele ethi ufika kumina nje mfana useyazi yonke into efike esekhala isililo ithi ngangisebenza ngenyoka ithi laba bantu emhlabeni laba bathi bayizangoma bayizinyanga bangabathandazi mfana bathwele ithi labo bantu laba ethi ukuthi umuntu mayiqhamuka lapha ebese tshela yonke into uthi uma ufika uthi uma ufika kuyena uthi ufika nje usebheka amagula labo abantu kuthiwa babheka amagula ithi bana bathwele ney'ngane bathwele ney'nyoka ithi mina mfana ngangithwele ney'nyoka ngithwele ney'ngane nginabalozi nginayo yonke into ithi mina mfana manje ngifuna lesikhwama sami kube khona oyedwa wenu okungomele sithathe la bese kuba khona into engenza ngizoba namandla ngithi hayi uyaze mkhale kwenkulu lindile asambe lisolakala ezikhwama ebese ngibona le ntombi endala besigubha phansi ebesikhothama njengokuthi bawubona ubaba eqhamuka besukhothama ngibona ikhothama ibheka phansi ikhothama le ndoda iphinde ikhuluma ngathi iyakhuluma ngani ithi ingeke kodwa mina nangomkhulu ayengikwazi ulahlala ezinganomkhulu kakhulu mina namfana angumkhulu mfana ithi yazi mfana ukubabona labantu abeney'thunzi okuthiwa basakhe emhlabeni ithi mfana sasenza njena-ke thina ithi ngikutshela ukuthi kuthwala mfana le ndoda lejazi ithi mayithi le ndoda mayithatha umuntu imhlinzile ebesimthatha omunye imshise ezengomlotha uma imshise ezengomlotha esimhlanza nalamakhubalo mayihlanza nalamakhubalo ebesimlayida ney'pepula yonke into ebesithi mfana thina sasishaya itethuwe uthi babona laba bantu abanumzana uthi babona babethwala bakini ngangishaya itethuwe mfana kuthiwe ekhaya kuthiwe ukuthi gru ithi batshela abayithi mayikhuluma nalabanumzana ithi ngizokushaya mina umuthi othule ekhaya kuyoshuka intuthu bese bathathe balapha befuna indlu ungenzakali lutho yokushaya ngithwalele ngey'ngane ngithwalele umudla ey'ngane nangezinja nayo yonke into besizwa isho njalo ebese ithatha igazi lomuntu mayithatha igazi lomuntu besigcoba ithi ukubabona abantu abaney'thunzi uze kuthiwa umuntu uyasabela lezilutho ithi wayesasenza njena ngempala kwenziwa njena ngempala ithatha igazi ebesigcoba ebesishumisa lo muntu besithi ngale jazi ebese yonke lentuthu besiphelela khona le ndoda bese nalo labile khona besikhotha besiyenza yonke into besiyigcaba ithi ngangithola kanjena ngempala sathola kanjena lethina mfana ithi le muntu sasinqoma ngathi indaba zalutho ngiyacela-ke ngiyazwezulu ukuthi namhlanje lensizwa le ndoda endala nale ntombi endala eyayenza lemkhuba ethi funa kuthathele izikhwama ngiyacela unkulunkulu wasefamini uyazwezulu ukuthi lapho ikhona namhlanje bonke abenza lo mkhuba namhlanje icala labo liphele kusuke ngicela ubahlambule ngiyazwezulu inkosi kumsebenzweni inkosi kusisuka mphathi wabangcwele amen nguthemba ngumlando nakwambele enquthu ubaba wakwakhumalo inkosi umncube kusho bangcwele ngiye ngafika la ngonyaka ophelile mangaphazami bekade kuSeptember ngisuke eGoli bangifika kube sekuba nethuba lokunikela amashumi ey'ngane lezi ezaphuphuma ngiye nganikela-ke nami lapho
Kwase umfowethu olama umamncane sadlule emhlabeni kulama umama ongizalayo khona kwempela. Wayeseba nesibonakaliso ekulaleni kwakhe, ubona umamncane uhlele evane uma wakho omzalayo, ubona kuney'ngane ey'ningi ebaleni ekhaya angazazi ey'dlalayo. Lezi ngane lezi mayidlala bese umamncane yambiza athi wesiyamethemba ngokusiyamethemba igama lakhe awusondele lapha bese uyayazi leyangane akhomba ingane yentombazane ebesiyiphoma lengane idlala eceleni athi hayi cha mama ngiyazi le ngane ebese ethi udadewenu loyana awumazi kodwa wena uzemva kwakhe. Sibele sithema bese sibuza ngama ngoba belama noma babehlala bobabili eGoli. Athi mama hayi ikhona ingane kadadewethu eyaphuphuma kodwa ekuphuphumeni kwayo ngithema ngibuza ngathola ukuthi hayi akuzange kunyapha ukuthi kwenziwa njani ngoba sekuphuphuma umntwana nje. Ngiphinde ngezale futhi la ekhaya ngithema ngiza la ekhaya ngase ngibuyele eGoli ngoba ngingaye emsebenzini ngomsombuluko makade ngila ekhaya. Ngase ngithema ngiye emsebenzini ngoLwesibili ngo-8 ekuseni ngase ngifonelwa inkampani engangikade ngisebenza kuyo ngo-2016. Le kampani ngasebenza kuyo iy'nyanga eziyisithupha. Ngase abatheke ngiyaclaima imali engangikade ngiyisebenza lapho angangaphendulwa ngamafoni angangaphendulwa ngama-email. Kodwa ngithe ngikade ngibuye la ekhaya ngoLwesibili base bengifonela bona bathi kunemali ongazange uyiclaime la ekhaya sizokusendela amafomu bese uwasenda wabuyisa. Ngaleso sikhathi-ke esifisweni sami ngoba nganginesifiso sokuthi size la ekhaya ngoba ngathi uma ngibatshela abasekhaya ngokuthi ngize la ekhaya ngahamba kanjani lapho ekhaya kuNefumuntu base bejabula kakhulu bathi bakhathele izinyanga nabo bafuna ukuza la ekhaya. Ngase-ke mina bangisendela i-email yabantu inkampani engangisebenza kuyo ngayibona. Ngabe mina ngase ngiyiprint ngawaphinda nje amafomu akhona khona emsebenzini angangabe ngisawasenda ngiwabuyisele emuva. Bangadibengivele ngoLwesibili base befona ngoLwesine bathi hayi sibona ungathumeli izinto lapha kanti kwenze njani. Ngabe sengizenzani ngiyithumela laba bantu sebeyangilandelela. Ngase yayisimali ingena imali yangena yangithusa-ke ngoba yacishe yaphindeka kahlanu lokhu engangikulindele. Ngase ngibona ukuthi kushuthi abantu abadala sebeyazenzela ukuthi ngoba ngangenawo amandla noma sasingenawo amandla ukuthi kutholakale lezi iy'mbuzi ngoba ngathola ukuthi ekhaya iy'mbuzi zimithi iyodwa engezala ekhaya. Ngibe sengiye ekhaya-ke ngoDisemba hayi sayifuna-ke iy'mbuzi ngoba imali phela yayisingenile lutho sayicinga nje impela saze sanama. Ngase ngithi-ke hhayi ngeke zobashoyela ekhaya lomphefumulo bethi noma abiyodwa anoyiletha. Ngase mina khanjise yona leyo yodwa base bevuma-ke ekhaya sayiletha-ke la ngihamba nomfowethu nomalume. Masifika siyiletha le mbuzi wabe sethi umshwalense usimama inkosi nibusise Mabhele iy'mpendulo zizobuya washo nje kanje ngayizwa nje sengibhala ukujabula sayidlulisa ebusheni. Sathe sibuyele ekhaya ngisikhona eMuthu udadewethu onelama useGoli ngaleso sikhathi. Emva kwey'nsuku ey'ntathu wabe sefone ethi ube nesibonakaliso lapho ubona abantu bengena ekhaya esangweni ngezansi komuzi bama ezansi kwesibaya kunesibaya esidala-ke ekhaya sisibiza ngokuthi nje kusesibayeni esidala. Labo bantu ukuthi bangena uthi bayacula ngathi bacula amaculo lana ekoyikoyi kodwa bakhombisa ukujabula. Baningi abangemuva baphethe iy'ngoma bangayibona ukuthi yibhala ukuthini nale ngoma abayiculayo akayizwa. Baningi baphelela emasimini akaboni ukuthi baphelelaphi la baphelela khona. Uthi abantu bayacula kodwa labo bantu bafasiwe bonke ezandleni la ngaphambili bafase ngey'ndwangu ey'orange. Uthi base bevula isikhala phakathi kwabo kwase kuphuma umalume kunomalume omncane owaboshwa usejele kwaphuma umalume wagiya waze walala ezansi kwesibaya sey'nkomo. Ngenkathi-ke kwenze siziletha imbuzi ekhaya ngaphambi kwensuku ey'mbili sizozala ekhaya kwasekhaya kulahleke nje zonke iy'nkomo zintshontshiwe zingekho sabheka nje sasanqaba. Ngase nginika umalume R10 ngathi malume awunikele ubike ukuthi silahlekelwe izinkomo ngoba zange saya ndawo zange bayinyangele zange ngiyo ndawo. Wayesenikela umalume kwadingeka ukuthi-ke mina kufika isikhathi sokuthi ngibuyele emsebenzini ngeyi-26 ngizawuDisemba. Kuthe ngeyi-7
ngabona ngibuye emsebenzini ngo-5 ngibona ama-miss call awu-6 efonini ngoba ngangishiye ekamereni ngisekitchen. Mangithi ngiyafona ekhaya umama bathi babona iy'nkomo zehle entabeni zizongena esibayeni inkabi ihamba nenkomazi enenkonyana. Zangena lezi y'nkomo ngoba isithombe sakhona bangisendela ziyongena esibayeni. Kodwa inkomazi futhi inkabi yabahlula ngoba inkomazi yayishisha ukuphawu futhi basebeyifuyile. Kuthe ngeyi-12 yayisilo ngeyi-12 basebengifonela futhi ekuseni ngeyi-12 kwadona ukuthi babona kufika futhi enye inkomazi futhi ebomvu ifika nayo nenkonyane layo nayo futhi isisha ukuphawu. Manje siyabona uNkulunkulu unyazi wezulu ngoba sibona lezi y'nkomo ziyafika. Sicela uNkulunkulu abakhumbule abakithi kombele ngoba siyabona ukuthi khona la abasabanjwe khona ngoba besabopheke ngey'ntwana y'nkomo. Inkosi kuseni kuzweni. Ufanele okhulumayo wabamphanazi ngesuka ngaphansi kwabaphanazi emntukaduka umlandla ngawakhona. Amen. Namba ngcwele ngiyaqala ukufika la ekhaya ngephambi komnhlanhla ukuthi abakithi bayakhululwa kuyimanje nje ekuseni kade ingalaleli iy'ngqozi ubuhlungu. Ngisabathi ngiyaphenduka kodwa bagcina kwafika nje ufikile wathi bekungathi angazi kule ndawo besekuyo. Kodwa-ke manje bangazi ukuthi kukhona umfuna ukungeza iy'nyawo enkalisuthini ngabuya iyakhulekwa kule ndawanyana. Wathi esangithinta kwangathi uvukiwe umoya wathi bathi angitshele ukuthi ubani ovale into zakho ukuthi ingavuleki. Mangithi ngiyabuka insizwa engikhulisile ngikhulele emdletsheni mina lapha empangeni kwesakamthetho. Mangithi ngiyabuka ubaba hawu lokhu ubaba ngiyamazi ukuthi wenzeni nangodwa ngapangonsile ukuthi wenzeni. Kodwa indaba iqale emuva ngonyaka odlule bengisebenza lapha eGoli lapha eBramfantini. uSmith noPicard kunerobot lapho nje hlangana uSmith noPicard. Kube sengathi irobot lifile. Mangithi ngiyeka bese kuqhamuka imoto yo-BM noma eMercedes enhle nje. Bese ngithetha ulaka lwelwe khona. Ngithethisa lezi insizwa bese ifisa imoto imisa lapho uSmith. Bese ithi cha bomfowethu sisuke ekhaya emphefumulo. Ngithi mina ngisuke ekhaya emphefumulo bengingakazi kahle ngekhaya emphefumulo kwenzakalani njengoba ngisafikela lokho. Ngithi mina manje manisuke ekhaya emphefumulo kusho ukuthi kumele ngidlaze ngemoto angilindi ngane ngiwele ngoba phela ngoba alisebenzi. Ziphumele zezinye insizwa bekuyinkalisuthi ngabona ukuthi babe bahlanu ngoba baphuma train ngemuva kwasukweyedwa kuseduze ka-5. Kodwa wayephendule ngempendulo eyodwa sisuke ekhaya emphefumulo. Ngithi manje mangabe nisibele ekhaya emphefumulo ukuthi washayisana abantu endleleni athi hhayi kodwa sisuke ekhaya emphefumulo. Ngithi mangithetha owesithathu athi gibele lapha emotweni ashaya ivesi kwaseseduzane nasemsebenzini vele ashaya ivesi angishiye esangweni athi kodwa kodwa sisuke ekhaya emphefumulo ayibona inkosi. NgoFebruwari njengoba inkosi isekuthuthukeni ngihlangana nenye insizwa eyisigwili ngibona imoto yayo ihamba ngabe sithi kwezicangela ukulunguza sasiseyigcawini lapha ekuthuthukeni ngicela ukulunguza lapha phakathi ngiyibuke ikule moto ihamba ispeed sawo 260 BM X6 ngiyincoma ngithi cha mfowethu siyanibongela thina kithi mina njengoba ngikhulele emdletsheni bathathe yonke into ebenginayo. Iy'nkomo kadadewethu zamalobolo bathatha iy'mbuzi engangiyifuyile bathatha badla inkomo uSibali owayede ngaphezulu nyamazi uSibali wami unzuzu uMhlumayelo uhamba nenkosi. Kimi kuyabheda ivele ithi lensizwa hamba ekhaya emphefumulo ayisibi iNazaretha isho ngempumela yahamba ekhaya emphefumulo ngase ngiphathe isinqumo sokuthi uma kuphela inyanga kaMashi ngiyeza la ekhaya. Ngithi-ke nami ngiyabonga kakhulu iNazaretha ngiyabona ukuthi wamukelekile ngoba bathe ngabe ngibonise bathe nje ufuna simbonise ukuthi ubani ovimba into zakho ukuthi ingenzeki wathiwa nami wathi uthi uyakhuluma ubaba bathi asikubuzi
wathula Kosa amina unciphise yabasidlale endaweni ngiyayithetha inkosi enkulu ethehlele uphawula izulu kusana wacela intwana zeshawe inkosi yamaphunga sezasithembele bambele inkosi ngonyaka ophelile yilapho eqala imphefumulo sisebenza njengabantu abasebenzayo balungisa abantu ukuthi sihlale kahle wafuna kwami wamemeza umntanami umemeza kathathu wasithi umntanami lapho ekhaya lapho khona ngiba lapho ekhaya umntanami ngiyakubona umntanami sekala imphefumulo yasebenza kuhle ngiyajabula umntanami wenzayo kodwa umntanami kodwa useleyo akazi umdeni ukuthi ngilona ekhaya nje angene kuyipinjo nobaba wami akazi umdeni angene kuyipinjo nomkhulu wami ukhulu wami akazi umdeni angene kuyipinjo nenkosi uyazenteni manje uzithatha akazikwenzi lokho basuka lapho ehamba ekhaya ngiyolungisa lokho njengoba ngisekhaya nje kulonyaka lo ufika indoda le ndoda ihamba lapha ukuthi siyangibisisa isiyayizibulo sengiyabona manje ngibona ukuthi ngikhathele ngahlala ngihamba nomuntu uthi ngiyacela ungise ekhaya emphefumulo into engifike kuliyodwa manje ongene khona kuyakuphelele kimi uthi ngisuka kulo kakhulu la ngisuka khona manje ongene ekhaya emphefumulo uthi bangathola umthandazo ngoba kuphelele kimi ngathi ngiphaphama kulala wami ngangafuna umntwana mazi waphi kodwa manje ngiyathatha ithola yakufana kasekabona kodwa umtholamuzo wami ngamasi ngilale ayikabuzolanga ukuthi usebenza ngematathini mangifuna kathi ngenze benzayo ngomenzekayo kamama efike kule ndoda ithi ngiyacela umthathu ekhaya emphefumulo ngoba ngisonke kakhulu ngomweni ukuthi ngikhathele ngempela uthi noma ngafika emphefumulo uzophela ukhathana kimi uthi ngiyacela ukuthi ungise ekhaya emphefumulo ufuna ungene na manje umthathu wakho kuphelele bese ngiyiphendula le ndoda ngithi njengoba ngeka ukumenzela impela ekhaya anawo imali ukuthi njalo shishe mfiti ke anawo imali shishe mfiti mina ngenze njani ngisithule lo dikhathazela ukuba ngikubuza ukuthi kodwa yena ubakwami umtelile nodlulile ngeke wamtela ukuthi cela kusekala emphefumulo yayisitshela ngicela ungidelela yena wena ubakwakho ngaphapha amasukula yamavuseni ngase ngene esibayeni manje ngiyabona indoda efile la ithi cela ngisekala emphefumulo ngiyazithoba akayo wena ukuthi ngigibela neThekwini ekala emphefumulo ngicela ukuthi bawamozalayo wenza indlela wena ukuthi ngifike eThekwini ikwazi ukusebenza ekala emphefumulo ikhathazekile njengoba ukhathazekile ngami ngaphuma ngihamba eyathini kwathi ngesolele edlule bakhamba ngicela uNkulunkulu eThekwini insizwa zabankulu eThekwini ushona umkhokheli endaweni zasemanzi indoda zayicela ukuthi uhambela umndeni wabankulu uye nawo emanzi indoda sidala umkhokheli owudada kuhamba wazo ukuze ngifike eThekwini ngase ngithe waphulele emakapa nesonto angingalazanga ngithi isikhumbuzo bese ngifale sengenza ekala emphefumulo ngizobuye ethola ukuthi kanti asengifike ekala emphefumulo lapho ngifuna ungena khona ngicela ungenele umthela wethola yokucela ngicela umtholo wena usiyobona ukuthi yini nayo edingayo uma umndeni wakho lokho usholo ngokwenza konke osholo amen udaba lami ngizokwenza kube lifishane kakhulu amen lokhu cela umondli wakwaNtambo ngizalelwe endaweni yase-Utrecht ngihlala manje endaweni eNewcastle ngaphansi kwekhosi bakwaHadebe cela uphakamisiwe ngaphansi kwekhosi bakwaHadebe ngifike la ngoLwesihlanu ekuseni sengifika okwesibili la okokuqala mangiza la ngehlelo nje isehlo khona isehlo esehla ekhaya ngonyaka ka-1980 ngo-1980 ngangineminyaka eyishumi kuphela ogogokwami nomama babeyosika utshani endaweni sihlala emapazini kwase kufika umgogo nje womakhelwane
babengishiyene iy'ngane ngoba kwakuyimina yedwa engangimdala ngaleso sikhathi. Wasecela amanzi ngamphuzisa, wasethi ngisacela unikeze lo mntwana uwunyinge kakhulu kwakhona umntwana ka-anti wentombazane. Ngase nginikeza yena, wamphuzisa amanzi, waselandela ogogo. Uthe esikhashini esincane ngihambile ingane yaqala yayisha emlonyeni, yasha saze sathumela ingane ukuthi gijime iyotshela gogo ukuthi ingane ikhala kakhulu. Babuye ogogo bayibheka kwathola sekukubi kakhulu, lathi shona ilanga engasekho emhlabeni. Base bengibuza igama lami ngoba uMondli, bathi Mondli umntwana ngimpheni. Ngithi cha simphanga lutho, kodwa kufika umnethu ugogo umakhelwane umlandelile, angeke ngisho igama lakhe nesibongo sakhe, wabe esemphuzisa amanzi. Kwababuhlungu ngendlela ayeshe ngayo emlonyeni, ngasasa kwadinga ukuthi angcwatshwe masishane, wabe sengcwatshwa. Kodwa ngonyaka ka-2022 ubeneminyaka ewu-42 ahamba emhlabeni. Ngabe anginayo nje imali, angisebenzi kulezo nsuku, khona namanje ngifike anginayo futhi imali. Ngitshezwe enye inkosazana nje sabatha nayo ethempelini lasenkolweni khona lapha eSpringbok. Ebusuku uma ngabe ngizosasize la bese ngibabe sibonakaliso, ngijayivela lo dade engikhuluma ngayo. Uma ngifika ngiqale khona lapho ngemoto bese kufika bengixosha bethi cha suka la ubaba ngale lapho ngale lapho sebengisiwe manje kungamosha lo bekhuluma ngayo lo mosha. Le ngane le eyahamba emhlabeni ngo-1982 ngiyibone khona kulo mosha lo osukaphiwa manje. Ushuthi lo mayengixosha lo wayengixosha ngale ukuze ngibone la bekhona khona umntwana. Mangabe ngipaka imoto ngapha sengiza ngapha ungolanisa kuya lo mntwana-ke yala ubengihlangabeza ejabule uthi mzala lesehlesangehlela emhlabeni sangishiya nginamathumba amathumba awuchaza ngalo ngamosha ukube ngamosha iphindawo khona umosha lomswa ngapha ungathi ekhala emphefumulo kwaye khona la lolo mswa ngathi usufakwe i-concrete phezulu. Ngimthole lapha athi mzala, wasiza wafika lesiphindele kabi, ubheke nje unyazi selwamfanele namathumbu ngoba ngahamba emhlabeni amathumbu amanqamuka. Ngalesikhathi bengenzela umsebenzi azange ngidle lutho, ngangeke ngidle lutho, kodwa sajabula kakhulu ngokufikela. Bese ngangibetheke izinto ngaleso sikhathi. Kulokhu bengithi angeke ngize ngoba senginamahloni ukuthi ngike ngadrayiva le nkosazana ngingenalutho. Ilayisensi yami besiphelile nge-28 mangamusa nje i-temporal license yenziwe nge-28 ngemali yakhe engathi uNkulunkulu angamkhumbula. Inkosi busise ngikuzwile. Amen. Semsilekhanyile okhulumayo ngiyambingelela uNkulunkulu. Amen. Semsilekhanyile entabeni nasemandleni kwesikaMathole isigodi ufundiswa uMathole umshumayeli wami. Lapho ekhaya abantu bacelwa ukuthi asho ukuthi uqhamuka lephizwe ngaphansi kwayiphi inkosi kuphela, ngoba khona nabantu abambathile ingubo emhlophe abakwazi ukuthi ubala abashumayeli nabefundisi. uNkulunkulu uthunya emakhosini, umuntu akasho izwa qhamuka wona lenkosi aphuma kuyo kuphela. Amen. Ngithunyiwe ngibone isibonakaliso ebusuku, ngabona ongazuthi khona ukudla okubekwe etafuleni, okumbila, ubhontshisi, amapinati. Lamapinati basebethi angibaphekele wona bazofika bazowadla ekhaya lomphefumulo. Basebethi umbila angiwupheke, uma sengiwuphekile bona bazofike bawudle. Bathi umbila kuningi abawenza umbila. Umbila bayawenza isinkwa, umbila bayawenza impuphu, umbila bawenza izinto eziningi. Ngisho ingane ziyakwazi ukudla ngoba bona ayikho into abangayenzi ngombila. Kodwa ke ngizocela uxolisa umbila uwuphekile ngifike nawo, kodwa ngithe mangibuza kushumayeli wathi hayi into engayiletha isitambu. Sethi uNkulunkulu angathi ngangikhumbula ngalesigodi sosizi abakhumbula. Amen.
unina lo ngicela inkosi uyazi kusise uphama wami igama nguminete wamphalazi ngisuke empangeni wesakamthetho kodwa ngihlala ekhaya kumama kaMvilazi ngithunyiwe la ngithunyiwe wokhokho ukuba ngizobakhulula ekuphela ababopheke khona ngoba bathwethu ngicela ukuqala nje ukuthi kusuka kuphi ekhaya singabantu abebengakholelwa enkolweni yaseNazaretha sikhuliswe ugogo nomama shuthi kuthe mekushona ugogo wabuya ngesibonakaliso ezositshela ukuthi kumele siye kuphi kumele siyokhonza kuphi ukuze sikwazi ukukhipha okhokho abanye abasenkingeni abasekuphela ababopheke khona shuthi ugogo kube umuntu obekhonza e-Church of England engasilona iNazaretha kwase kwenzeka ukuthi emndenini bebebaningi emndenini wakaMvilazi kwase ukuthi emndenini wakaMvilazi khona owesilisa owathwebula idlozi lakhona ukuthi lisebenzele yedwa into ebiyenzeka ukuthi abantu bakaMvilazi bebeshona kusekhaya kaMvilazi nathi kule ingxenye ayikho into elungayo noma siyakuzama okulungayo kulunga kancane kusuke kulala bogogo abanye abangathulekanga futhi uthe ugogo umedlule emhlabeni wabuya wazosibonisa inkonzo kumele siye kuyona eNazaretha. Amen. Saya eNazaretha bengumuntu obehlezi eyake mina njalo ngike ngaso sonke isikhathi futhi ngibaleke kunalise ehlukahlukene ngaboniswa bonke abantu ngathi abantu abadala basendaweni engcolile enobumnyama okhombisa ukuthi abakhululekile lapha abakhona bengajabule futhi noma wami naye waboniswa sesiqale lendlela yokusikhonza eNazaretha waboniswa naye angazuthi basendaweni emnyama umuntu sekukhanyeni ugogo lo osanda kushona ugogo bekumuntu obengayisebenzisa imithi ubengabholela nje emsini wazi ukuthi into makumele ilungu uyaguqa thandaza ngicabanga ukuthi ngakho ukuthi naye noma bekwenzile la kuye befuna ukuthi bamthatha akuthathekanga ngoba benesiyena umuntu obesebenzisa imithi kanti lababanye abafana nomkhulu kanje umkhulu kwemuntu obewusebenzisa umuthi makushiwo futhi-ke ngaboniswa bese kumnyameni ngalokhu nginikela ethempelini bengingena enkonzweni ethempelini laselonyazi laselindelani eGoli ngoba nakhona bengikhona ngokwento futhi-ke kwathi ngelinye ilanga ngaxoxela elinye ilasuzi ngenkinga yasekhaya ukuthi sinenkinga kanje ukuthi izinto ekhaya zilungi kuney'lwane egcekeni siphupha kabi masibuza kuthiwa zona lezi y'lwane lezi akukhona ukuthi zikhiphe ngoba abantu balayikhaya kahle kahle futhi-ke mangiyibuza lelasuthi mangixoxa naye yakamdlete ibisingitshela ngekhaya lokuphefumula ukuthi inkinga yami ingalungiseka inkinga yasekhaya ingalungiseka ekhaya lokuphefumula bengingenawo ulwazi ngiyaqala nokubala ngiyaqala nokufika bengingenalo ulwazi ukuthi kumele kwenzeke kanjani kwathi ngamxoxela kwakulesihlanu kuzosakweyisa bathi futhi ebusuku ngaba nesibonakaliso sokuthi kumele ngiye ethempelini ngathi uma ngiphaphamisa ekuseni sekuzosa kwangathi ukuthi ugogo uyangibuza ukuthi angigonye ethempelini ngavuka ngalelo langa ngangade ngisangiye ethempelini ngingazokukhona la kumele ngiye khona futhi ngathi mengivuka ekuseni ngavuka ngageza ngaye ethempelini mangibuye ethempelini ngikhumbula ukuthi ngafica kungekho muntu kuwo lonyaka esanda kwenzeka ngafica kungekho muntu ngenxa yokuthi kwakhona inkosi angazi inkosi yayikuphi babelapho mangifica ngekho muntu ngafike ngama ngaphandle kwethempeli ngaguqa khona ngathandaza ngicela ukuthi bangibonise indlela ngase ngishiya nemali emhlophe khona ngasethempelini ngathi mengibuyela endlini ebusuku ngaba nesibonakaliso
angazi ukuthi ogogo bayangitshela ukuthi kuzodingakala iy'mbuzi ezinjani ekumele ngize nazo ekhaya lomphefumulo ukuze bakhulule kule nkinga abakuyona. Bangitshela ukuthi badinga ukuthi kumele ngibe nezimbuzi ezimbili zesilisa. Uma ngibabuza ukuthi ngizokwenza kanjani ngoba anginayo imali nasekhaya iy'mbuzi azikho, bathi ngiyobona ngazo sezikhona. Shuthi-ke ngaqhubeka-ke ngakhuluma lolu daba, ngakhuluma nomama ngoba le ndaba bengiyenza nje ngingedwa ngithunywa yini. Ngase ngitshela umama ngekhaya lomphefumulo nabantu basekhaya bonke. Kwangazi ukuthi hhayi bayangiseka ukuthi izokwenziwa le nto, wavuma ukuthi izokwenziwa. Shuthi bengumuntu othi hhayi ngoba ngiyehla ngizokwehla ngisekhaya ngizokwehla phambi kokuba ngibuyele emuva egoli ngizoqala khona la ngize nomama. Shuthi kuthe kusenjalo kwavele kwaba ney'nkinga ney'nxushunxushu ey'khomba ukuthi angeke sakwazi ukuza la. Kwangiphatha kabili lokho ngaphuma ngayentabeni ngayothandaza ngicela ukuthi bekwazi ukuthi bavule indlela bukhaya. Shuthi mangibuya afika abalezi abakhona nezinto ezavela ukuthi kuba ngazuthi ngeke sakhona ukuza la. Ngaba nesibonakaliso, kwafika ubaba oyikhehla omude omnyama ngokwebala. Mefika wanginikeza isimayo ekumele ngisiphathe la ekhaya, wasisho ukuthi yini irayisi, walisho legama lerayisi ekumele ngiphathe nokuthi bekuyirayisi lamalini. Wase enginikeza imali emhlophe no-10 rand njengoba usumdala, wase wathi uhambo lami luzoba luhle. Kube sekungikhanyela-ke lapho ukuthi futhi angidingi omunye umuntu ukuthi ngize ngiye lapha, bafuna ukuthi ngizabele mina. Bafuna ukuthi ngizizele mina mathuba ngizobakhulumela. Ngizocela-ke enkosini umnyango wezulu ukuba ey'nkingeni abakuzona ekopheleni abakubona ngicela ukuthi abakhulule bonke, angeke ngabazi bonke, kepha bonke lapho bekhona ngicela ukuthi bakhulule. Bazohlambululela imindeni yabo. Sisesigawini sasezulwini, inkundla le evulwe uNkulunkulu emhlabeni, kodwa wayilanda ezulwini wazoyibeka emhlabeni ngoba ngale kwethuna alikho icala, wonke amacala adalwe emhlabeni. Ngakho-ke kufanele aqedwe emhlabeni. Manje abanikazi babacala abasekho kuleli lengabantu, sebekhona ngomoya. uNkulunkulu-ke usesebenzisa thina ukuthi sibamele. Mayibonge Nkosi. Ngicela uNkulunkulu kafushane nje afihle umngane mama besingipha belinye bese sibuyisela kumfundisi abeke uNkulunkulu ampha wona abese siphethele inkonzo. Iminyaka eminingi uzogijima lihambe lencwadi ezeKronike zokuqala 17 verse 11 noDeuteronomy 10 verse 15. Ngifuna ukufunda leyo mbhalo nje abafana bakaJakobe ngoba kukho kusha ngaphansi komthunzi welanga engathi wabheka kusha, kwakukhona nje emandulo. NoJobe 8 verse 8 ingathi nangiqala ngoJobe 8 verse 8
ngifisa ukuthi umuntu wasehleni angenze ngibemfishane abese engiphela izwi angifihle futhi ngoba ukhona ubaba bami ngaphambili nangemva kwami bakhonza bathi basezulwini ushembe uyinkinga washo isifundiswa uRobert Babini wathi ushembe is an enigma ushembe uyinkinga ngoba ushembe wenza into engakazi zenziwe emhlabeni ushembe umvelqana uyisipho sesihlanu namhlanje unyazi lwezulu mayibonke Nkosi ufundele baba uJohn 8:8 khumula ezulwana uthi ushembe khumbula izulwana akewuze ezulwana saphambili uqinise ufunisise oyisebaba umedlanga nokayibaba akewuze izwenza phambili uqinise ufunisise lo oyisebaba hayi baba nobaba omkhulu nokhokho kababa nokhokho kankulu nokhokho kakho uthi wabuze izulwane zaphambili la emthandazweni wesabatha ushembuzo waphinda kathathu uthi bongani Jehova manazaretha kanye nani nezizukulwane zethu ufanele ubongwa amanazaretha nezizukulwane zabo uthi ivesi lokuvala bongani uJehova nezizukulwane zabo akazi baba uNkulunkulu wabo ushembe ukhuluma ngezizukulwane ukhuluma ngezizukulwane isibongo sakho la ibane esibongo la edabwa khona isigubhu sesibongo sakini uthi ake sibuze izizukulwane zaphambili uqale futhi uqale umuva nento engathi uqinisa kancane singathi uyasheshisa kancane khumbula izizukulwane akabuze izizukulwane zaphambili uqinise ufunisise oyise babo khokho basemandulo ngoba thina singabayikho simfungayo esijakumenzela izinto lokhokho esijakumenzela izinto lokhokho esijakumenzela ihlanga lokhokho esijakumkhuphula ingane izolo hleze mhlawumbe ibulelo abangaphambili bethi lesingane nesinakanga ngoba thina safa emandulo siyizigange singabathwebuli singabathumbi babantu singabathakathi senza yonke imikhuba siyizukulwane sasemandulo bathi asikushaye lokhu ngoba kasinakile lo mfana khumbula izizukulwane abobuze izizukulwane zasemandulo ngoba thina singabayizolo lokhokho kungokhokho wami abazilutho lakuba emhlabeni basahlele emhlabeni abakalweli ithuba basahamba emhlabeni ngoba baboshele imikhuba yabo uthi ushembe unyazi lwezulu umuntu akadlule ethuneni emntwana uyazi umuntu edlisiwe akakwazi ukudlula ethuneni ungcolile akakwazi ukudlula ethuneni bangakanani abazali bethu njengoba thina sibafunga sibenzele imicimbi sibenzele idwabo ogogo bethu nayo yonke into kade ikhulunywa namanje ethi konke bokwenza mntanami konke bokwenza mzala wami bengingafiki ngoba amathumba amayesekhishiwe ukhokho wakho wabethwe ethuliwe olima amazambane lekomozambiki nakuphi lokolima endulo wathwethula umphefumulo wakhe inyama yahlala phansi yadliwa impethu nethuthwane impethu nethuthwane yakuyayikhipha yayenza amanyela aphuma yihlabathi kodwa umphefumulo awuyindawo ngokutholeni uthola isondo senyama usalima amazambane le emandulo kodwa simhlabele inkomo nobruseli nayo yonke into nodomane sezihlangu sezidwaba zokokazi bethu kodwa abantu abahambile badlule ethuneni ngoba thina singabayizolo nje asazi lutho iy'nsuku ethi zisithuze emhlabeni basahamba emhlabeni moya wabo funda ba uthi-ke ushembe uthi bona laba basendulo oyise baba abayungani abakufundisa yini bakutshela bakhipha amazwi zenzabo bona okhokho basendulo bakutshela kade yazakhuluma okhokho basendulo abantu ababenza imikhuba nangayoqala ukhuluma okhokho basendulo ababenza imikhuba ababethi thina sasifana ney'ngane siyiqanqa amathumbu siyiqanqa iy'ngane senze ngazo inkumisa yenkomo ukuze kwande iy'nkomo siqanqa iy'ngane sizenze iy'ntelezi sizenze amakhubalo uthi-ke ushembe labo bantu basemandulo bakutshela yena amaqiniso nawo asebawavezile kade bewaveza babule mayiwankosi uzile nje akuthi usilokhuluma bani wena-ko wazange uphile inhlanhla ukuthi okhokho bakho bavele
musuthi lokho kwakho kubavele buza uNkulunkulu ngokuphambi kwethu umsindisi uthi asizombuza usheba kazele ukuthi sizomkhona uzele ukuthi sizomthuma uthi uthumekile wakithi ebuhleni bamanazareth uthuma ngokusheba uthuma ukuthi angene emathunjini omhlaba angene emathunjini ezimpethu ayolanda okhokho bethu abaguguludwa izimpethu abadli umphefumulo yabo abahleke iziswini zeyilwane abafa emandulo ngesikhathi kuliziphi abafa badliwa amamalasi badliwa izincanga badliwa izingulube ngikhuluma nje babikizele iziswini zeyingulube okhokho bethu bese umoya wazana endulo babaleke nezingane ezikalweni zabo bathi mase bekhathele bathi bacaca bacashe emgedeni wempilo omuhle bacashe emgedeni umdlambila imuhle imphobozela izikhenzo lengane eswini lengane ikhulele eswini umbungu wengane uzube iqhegu ube yisakwazi ukhiphe isiqalekise wengane ephilayo emhlabeni izinto zingalungi uthi uyawushembela bona bayakutshela yena amaqiniso ukuthi kungani kube lokhulu ngabe endlini yakwini kudalwa yithina ngoba sasingabathakathi sasihlupha abantu ushembe bavusile emathuneni bamenyeziwe emathuneni umfula wami lona ngizohlanza indleleni uziphendule ngcwele ikwazi ukungena ezulwini ikwazi ukungena ezulwini likaShembe balonkosi uyabuza umbuzo ukuthi njengoba mina ngiyikholwa ngikholwa usungene ngapha umgidi ngabani mhlangano yonke kaNkulunkulu ngishumayela yonke into engiyithandayo ngifake induku emhlophe akukho ngaba yonke umhlangano uthini umbuzo uzwa uShembe funda kwalakithi uShembe amagceba ayashuma yini kabuzo ngihamba ngekholo uma ungagangi wena uhamba nethoba egangile na elalungumthakathi lapho ngakhona amanzi ngiyabonga ungawazi ukuphelele uthi mina ngiyafunga ngifuna ukhokho wami uphakathi ezwini kodwa ukhokho wakho wayecupha abantu emathwebula wayebulala abantu ukhokho wami wakhe uShembe nje wefikile emhlabeni uyazizo akazela nawo befundisa ufakazi ubaba uNkulunkulu wasekhema amaNazaretha sike sifike nezimo ezinkulu ezizathina siyikhule sizekela kodwa hayimbone esukuma ethi ngesakhe ngizompha ikhulu ekhagadla mina ejabule ehleqa yomthole ezimhlathi unyakazi imali ngokuShembe akabuke lesine nje ukusizo semba kwethu amen uShembe mina ngithunywa wakho lokho kuba ngithunywa wakho ingakho thema efika ngiyaqolisa izwi lami liyasha kodwa uNkulunkulu bese nqomile ngoba bese belithulubeze kakhulu izinto zikaShembe kodwa uNkulunkulu useqaqile manje amen uShembe uzo bafika wamemezela wathi mthethela ngene nanguzulu thina sinjalo wadingana senza ngabona wangaqondile umdedelo esungena sesigqoka phezulu uNkulunkulu leyiki singene strength asenza uNkulunkulu wayikhuluma indaba uShembe uthi ngizodedela ngizofunela imkhokho beni ukuthi bakwazi ukungena ezulwini kodwa manje inkinga imithwalo abayithwele ayikwazi ukungena ngabe bengakwazi ukungena nje ebuhleni ukuba phela bangena ezulwini ebuhleni ngaba beka abantu abahlukumeza uNkulunkulu omajiya abahlukumeza uNkulunkulu zonke izikhulu zikaNkulunkulu zihamba seyibalisa indaba ibalisa abantu bekwazi abantu ukusikhulumisa zikaNkulunkulu eyimangalisa kodwa egcinela abantu bafike emahlazweni
usuka zona namadoda asendulo akubuka sihambe kakhulu akengumcabanisi nalonkulunkulu anonkulunkulu wakhe usule ekutheni ithi nami unkulunkulu nami ngamandla ukukhosa ngamasondo ukuthi utshela bona ukuthi ngike ngigijima iphenduke iye kuba amadlozi ibe ngamathongo idlozi nethongo kwehlukene kabi bona abantu bakomela base besinikeza inkoma zabo uzule kuthiwa nazi kwa bakuzula ngenkani uthathe ngenkani ngobani iyabasinda le ndawo ngoba bekunika ngokwethana babekhonzile bese semhlabeni kodwa efeni ziyabavimba ukuthi bangawulali umdali wabo badliwe phezulu ekuthiwa iyabasinda namhlanje kodwa mase beyiletha kuthina bayifake irecord paper yazi irecord paper buza babukela bayazi umuntu nje afaka isipeleni uma kwasigoqa nje ngephelele elihleni ekuthiwa yini lokho kuthiwa imakhokheli ongubaliswayo kade ngikwenza nje imali sihambe sizipho ubaba awu bakhokheli nasentulu abiza kuthiwa yini amaphepha amakhosazana yini amaphepha lawa ahlobisa isipho lamakhamba lawa amahle uma sekugoqwa kahle kuyicolezela kube iphepha elihle nemoto ehamba emoyeni nayo ukuthi ngaphakathi kanti khona umuntu ewumbhedo isipeleti umuntu udlala ngawo nabo-ke mase beyiletha lento bayayihlobisa bayimboze bathi umntanami nazi ikhwama umntanami ezokulapha abantu bayimbathisa ingubele uma ufika phambi kwankulunkulu iNazaretha uthi baba nkosi amakosi bafikile okhokho babo bathi nkosi bacela ngakho umsebenzi wabo lithi unyazi wani mntanami wokuphilisa abantu dalathimba ususho amagama ahlele ukuthi ukuphilisa abantu uthi akanqabele ushehe alushembe inkosi libusise sebonile nawe uyayithanda isenhlizweni yakho yonke leyile uyithatha kanti ukhokho uyimbathisile uthi bathatha ababili kathatha abantu bathi ukusindasinda abeseyishushubisa ayilethe ikhwama zakhe-ke lezi zangempela manje zokubulala nalezi zokuthwelula nalezi zokuqaqa abantu iy'ngane ey'ncane izisu efuna izitho zakhe ukuzenza amalungo uyambona umuntu useyajika sambananye sabatha kuyiNazaretha ngesonto abanjwa kanti usebenza umsebenzi wakho wakhe funda ba Deuteronomy watu Jehova unafurumatana wakati ingawa keti nzala wasema keti mnananga roha kodwa wabana mlephezu kwalo mzamolo umswa kukhebana uzovusumuka lethumeni okushiyo amacala nzima uthambo ukhuluma nina ithi inkosi ilanga amushingwe kuza lithi sasilale lithi inkosi ilanga yathi mayikhuluma namadoda endulo yathi ukuba kuyangathi sinaboshewe ngabe sithi obaba lonkubeni lokhokweni ningabangcwabeli noduluku bangcwabele ezindlini ngoba kuzisikhathi lapho umhlaba uzojika uzogcina abakhumbuli umhlaba wonke uzaba nenzana nabo babakhumbuli uthi ngoba lawo bantu abakhumbuli bebecuya kwihlabathi amalima bobecuya indeneni babuye bazongada ngayo ngoba kumontshala lapha ehlathini ufuna ukukhumbula athwebule inhlabathi alisothwebula umphefumulo walo muntu ngoba inhlabathi iliba yeliyindlu yakho kwakho nomkhulu uthi ngoba thina boshela masidla isililo senu emhlabeni esidalwa yibo abazali benu abadlulile ethubeni uthi thina boshembe sithatha umphefumulo wakho siwulengise phezu kweliba lakho ngokwakho nomuyihlo nomkhulu wakho uthi bese uvuka lezi sidumbu zakhe omazi ngazo bese sivuka sima bese siyakhuluma ukuthi abantu bami nabo siphathwe lapha nalapha ingakho kunokhuluma egcekeni nokukhuluma egcekeni hambani niyosishashazela nisihlanze nisigeze uthi kodwa manje thina boshembe sithi lengise umphefumulo phezu kweliba lagogo wakho lwamkhulu wakho siphitha umuntu useyigqoko siphitha umuntu useyicwini ingakho leNazaretha kuthiwa abantu abaqaqwa noma kuthiwa ufe enomdlavuza noma ufe edlisiwe akaqaqwa umuntu vele kulelizwe lamthaniya kwakunjalo umuntu wayengaqaqwa kodwa kwakuthatha impahla imbuzi bese eshashazela kuthiwa nozibanibani noma sibanibani uhambe wona usuqumbele lesisu usho ukuthi idliso namhlanje siyakuhlanza siyakugeza sipelo dliso namhlanje
aliphele ingene ekabathini gqibele umphefumulo uvuke ungasenako lokufa ukuze maye uyezoba yithongo abe yithongo engakhuluma isizwe uma kunjalo uzokhumanisa abantu izizwe ebikugula kwakho angihambile mina ngakhuluma isizwe ngahamba ngigula ngidlisiwe kodwa lo muntu njengoba ngimathe njalo uthi uShembele insipho nomlotha usembuzini ufihlile unyongo nomswako iyona ezogeza lo muntu njengoba esedlulile emhlabeni avuka leyo bethuna esemuhle ephila mayibonkosi khona yothi uShembele mayiletha umphefumulo wakho ufike isitho umzimba wakho uphelele avuka khulume axoxe indaba ezwakalayo hayi amfihle umkhulu wakho ukuthopha kuko ukukhishiwe uthopho amathunzi akhishiwe uyovuka ame phambi wakho akubuke nje uyokuthi uyafika kodwa akhuluma ukhuluma thini engasaphelele umuntu uShembele usakhela umfula wakhe ey'nkosi ezinhle zasezulwini wawubeka nayezulu lasemaqadini wayesewethi igama wathi ikhaya imphefumulo amen manje inkinga kwabanye ababhulanga ukukhula ngomqondo bathi hayi ayikho le kanti wayesho ukuthini manje ikhaya imphefumulo uzoyibona kanjani thina ngoba sinawo phela amehlo mina ngingasho lokubona angizwa futhi endlebeni angijwayele ngambukela ebuthongweni kodwa ngilalela abantu bekhuluma bese ngithatha ngiyasho uNkulunkulu u-27 wathi abantu abami ngizobaqoqa bonke umhlaba wonke ngizobabeka la bagcwele isalo babhuduzele baningi iy'ngane zabo thile ngaphakathi bese bendlela njengoba nawe ungenile namhlanje babambelele kuwe bayibonkosi ithi inyanga yezulu ngokufulazi umndeni wakho ukuthi ungakanani kubalilo lezekhanda lakho awuhlanganisela lapho ikhanda likamfowenu likadadewenu ubalele ezolelo libona banganani abantu bakini iy'nkumbi ngey'nkumbi zabantu abaphathwe ethuneni sishawulayini inkonzo ezinhle zasezulwini siyadlula lomhlaba siye ethuneni masifika lapha ethuneni sifika ethuneni ithuna liblokekile livele ukhokho wasemandulo ngoba kadlulanga ipayipi makuneke liyiblokile amanzi abuya ngigubuzela abuye ezemumva nopayipi lesitampoko abuya bese eshaya isitampoko sivuleka isivalo saphazela igceke kunuka igceke benjani kunjani namhlanje okhokho bethu mabebuya bebona ilophunga nezolo namacala izwe libokile nasegcekeni libukile ngoba babuyile abantu abadlulile ethuneni ithuna libavimbile lithi akadluli umuntu ongcolile la zithi ingophu zakithi inkosi la ngaya kakhuluma yathi indlela ekhaya idlule ethuneni akekho umuntu odlula ongadlula ethuneni mayakubo uthi kodwa khona bangadluli ethuneni abahlele iminyaka amakhulu ey'nkulungwane bahlele ethuneni abadlulile nangade likhuluma zona nangade likhuluma manje namhlanje senze njani nangu lo msindisi unazi wezulu mayibonkosi uzelenga indlela noma lithi uthumekile asimthumeni unazi wezulu yebo siwenze kuhle simamzele izimo ngoNkulunkulu wethu lezo ezinye isula ngiyaxolisa lemfundo isula ezinye isula lento esithanda ukukhuluma amasosha sizama ukuhlaziya inkolo yethu ngiyacabanga ukuthi akahlaziya ingane yakhe wena umuntu wakho uNkulunkulu wahluleka wazohlaziya wethu siyamthanda noma ngabe kuthiwa umbe ngakho ukuqwephesha owethu futhi thina esimthengela ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni ngesipho senyama sicela umhlaba ezindlini ezinhle iy'tezi mayibonkosi watheleka kodwa abangani bomthekele naye phela amfuna umhlazi iy'tezi uthekela yithini ngoba siyamthanda siyambona uNkulunkulu manje ngifuna sishinte sithi akaye uNkulunkulu khamele sikutsho futhi namhlanje ngakusela sikutsho ngoba sitshela okhokho bethu emathuneni nangu mama olokegabisa la egabisa ukuthi uthunye kodwa afuna umbathi ngokwemhlophe uzothuna kanjani ma usagqoke ingubo zikakithi bafuna abantu bakini ukuthi yobamela le ngubo esiyigqokile ingubo yomnqoba ithuna angifundela fana nithi bese ngema ngiyathela udadewethu siyaphathisa ntombendala sithi siza abantu bakini bahluphekile kunesihlabelelo sithi sivulela abakhelileyo uShembele uthi ngokusenzana ngale kwethuna behlele ey'hogweni behlele ey'swini zey'lwane behlele ey'mpethwini emathunjini ey'mpethu kodwa bayahlangana benza isigungu kudingida udaba la kuthi uyiphi ngale emqondo kuseseyithumisele emzini wengcwele ebuhleni bomphakathi kuthi bebheka izindlu zabo zonke kuthiwa yabheka bese kuzobhekwa kwenu ubheka wena mina nawe bese bekutomuka noma bathi angeke umsemncane kathi ukhula
bakuyela kusangane njengami ngasangana tholele bathi awusekhulile manje sesoyibeka inhlansikela uzosiyela emzini wengcwele bakhethe njengoba ekhethile dadewethu eSamuel 25 onwabayo ewabathizimu bezemhlaba ayuhlamulo igama lakhe encwadini yobomu ngiyavuma igama lakhe ukhethwe wena thokozolakho le ngubo esiyigqokile yokunqoba ithuli ngoyibona ngobayikona noma kanjani yokunqoba ithuna akona ifomu akona ijoyini ingubo yasezweni yokunqoba ithuna uma siyimbathile siyimbathela abazali bethu ukuthi ithuna libadedele kodwa ulushembe kudingeka umntwana aphelele. Amen. Nawe ke ntombi musubalibazisa abantu bakini mhlawumbe lamanqika lokwenzeka le ingoba bayabuka ukuthi umntwana uzohamba ibanga elide naye kodwa manje akafuni usibalele ngoba le ngubo emhlophe wathi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni ushembe uthatha isibani akunike bese iyabuka imndeni ikuzalwana umntwana umazinela uzalo nompumelelo angiwethu umntwana baqaleke manje sukumsindo ubango kanti uyihlabenza ngalutho konokulo wengijima izifo sayitho kusuyiphi umuzazi ukuthi uyihlaza ngenze lutho komani wakho awukho esibongo sayitho hlehle konokoluka amen awuhlehle kophuma ngoba ngisebenza kalipho malume uyazi malume uthanda utshwala malume mina ugqoke ungikhiphe uzofa ingazalele konokoluka njengoba uzalele konokoluka uchaza ukuthi ukhula ningi ingakho ngakho yabangana inhlanhla yokuthi abone ubaba amcabanga ukuthi ambonise enkosikazi kodwa uba ukuthi mayembona wacabanga ukuthi amkhohlise ambhuka athi uzomthengela ibhano bese qhamuka mina abesemshini baba chaza ukuthi nokhula mbokama akhona lamadoda ahambe ethwebula abantu aboshiwe phezu kwegazi likama ingakho umahambe emtantisa nje ehambe emhlanganisa namaqili obaba besezalile iqile njengami phela uma ukhohlisela nomuntu ngokonkolo yaleli izwe lase-Afrika ngonkolo yokungcwele kwalelizwe awuthathi intombi unganikezwanga uyise wayo uyenze umfazi wakho ngiyaqondisa ngoba khona omama abadala uyenze inkosi uyenze umkakho kodwa unikwa uyise usulobolile wenza zonke idingo wawinyongo wachithela inyongo waphambana iy'nanzi kwenziwa bese kunika bese kuba umanqa kubo umakoti wakho ngokusemthethweni uzozala ingane ehlambulukile akuzuzaleka ingane engaphelele ushodala ushembe ilokhu ukuthi ushembe nenzalo emzini wakho yakubusisa umuma wami kwenze kahle kanjani kuwe wayesengithola ngokuphuma ngusini ngenambango kodwa bowuzazi ukuthi wabayineshwa njengami watholakala kanjalo komalume hlehle ubuyele komalume akusihlanganeni akesingaphi emfuleni kaNkulunkulu ekhaya emphefumulo siyothetha amacala siyogeza ithombo lakhe imalume naku mina ngisebenza kalipho ngizonlekelela mayibonkosi unikeze nakomalume wakho ungawenzi ugijime uthi ngikhipheni komalume ufuna ukuya ekhaya uyafika kini la bakhiphe umalume wakho ngomkhohlisile uyafika kini bamngenise kini ngokwesiko wena uzohamba phambili asambe inkomamo nalowoncane sokubuyisa abantu abadala siyekhala emphefumulo bazokubulala bakomani wakho ubashiya bengcolile kodwa bona bakukhulisile bangabulala usesibayeni sabo ingabe usesibayeni sabo phela awafiki phela kini ngomunye wangenanga kini nawo ngelinye ushuthi uhleli komalume wakho yonke insila yawo ngumsebenzi lowutholile ukuphuma komalume wakho ngeke uphume kuba yisho ungamihla kuthula uhluleka ngokuthatha ezinye zohlangule usezofanda imali ngoba into azoyenza ungathi kwamina ngisephileni nawe usephileni awukwazi ukunikeza ingane yakho ukubona ukungantombi angiphuma abantu abaqonyiwe uyabona abantu bakhona indawo khona yonke abesemnyeni 20,000 awulimali uzoshoda kwantombi angakwazi uyayibiza ingane futhi uyithengele into zokugqoka lakini kanje kanjani isikhula lokwenza awuthathi unikeza inkomo lakho nefa lakho ihleli kuni nalume isho njalo inkosi yamaNazaretha ithi bantu bami uzane ekhaya emphefumulo sizonizothetha amacala uthi uzane ekhaya emphefumulo uzothetha amacala ngaphambuka endleleni
bakhonza abahle basezulwini bantwana bamenza uzulu umhlaba uNkulunkulu saphele umfula selingovandwana ke manje ngoba selibaningi abantu abanamandla ngaphezulu kwami umfundisi nabavangeli sengosama manje ukukhuluma kodwa ngicela uNkulunkulu angifihle ngoba kunabantu abaphuma emazweni ngamazwe abadinga ukuzothekela ulwazi nokwazi ukuthi uNkulunkulu lo muzi wakhe mayibonke Nkosi. Amen. Bakhonza abahle basezulwini le ndaba ekhulunywa namhlanje yonke mawubeka belungula umgodi kukhulunywa abantu abafa emhlabeni bethwebula abantu bethumba abantu abaningi basuke bakhuluma ngokhokho babo abafike kubona ngeyonakalisa ukuthi thina sasifuna abantu sithumba abantu sibulala iy'ngane baningi abantu ababenza imikhuba bethupha omunye wazana babo umuntu obefuna nje ngenxa yomhobhono obefuna ucela akupho omunye wazana baphumele izisu bese thatha amahlwile nembuku ayihlanganise namalungu kwenziwe itelezi amakhosi ngiyabonga ngoba ngibona ngiyonyaka amakhosi wathuleka nzima kakhulu ngoba ubuhle bakutholakala kuNkosi endulo nokubi futhi bakutholakala kuNkosi kanjani na ithi unyazi lwezulu endulo wakulivini ukuthi abantu bakhe imizi yawo kodwa abantu babebuthwa kuNkosi inkosi phela yayakha inqulunga yakha isikolo bese kubuthwa abantu bazohlala khona amabutho umsebenzi wawo ukuthi ajuthwe inkosi behambe nomphangane inkosi ihambe phambi izizwe zongena ngaphansi kwawo wakumphoqa-ke inkosi noma indaba ezinja noma ingonyama wakumphoqa ukuthi abe nomkhunkulu ozophila amabutho labo bantu ababengabakhunkuli ibona abantu laba ababexhumene kakhulu noLucifer uyena owayefundisa abakhunkuli ukuthi fundisa inkosi ukuthi ukuziqine ukuze inkosi isabele ukuze inkosi ibe nesithunzi akwenziwe njalo noma ngabe kuthi inkosi izale ihlambulukile ingcwele kodwa yayiphoqeka ukuthi ayigcine iphathi iy'thixo zasesihogweni ngoba nangu umuntu phela okuyena omelulekwayo noyikhendlela amabutho ngoba inkosi kufanele isatshwe njalo kufanele makuvumbuluka isizwe esibona ukuthi sikatha lapha inkosi bese ihlomisa ijazadiswe bese ibiza iy'nduna nabakhuzi bamabutho bethi khulumana nangu umkhulunkulu ayibhile abhile amabutho abantu bagcatshwe ngamafutha ey'pisi bagcatshwe ngamafutha oqamba bagcatshwe ngamafutha ey'ngulube amafutha ey'lwane iy'ngane labo bantu lezinto ingena egazini labo masebelizipha babe besakhuzeka bayibulale leso sizwe bayakusona basishaya basiqede nya baseqe baweqe lawo mabutho abasukela la bazongena phakathi kwey'ngane zabo omunye bazama amakhodi abanganile labo abakhulele babafaka inhlenhla lomkhondo lokuthi uma ufakele namadlelo kuye konke namashuli kubuye nakonke nembungu yey'ngane abanye banyukulezwe okhokhokazi basendulo abanye bathathwe mhlawumbe nje kutholakala ukuthi umajini nesithembu uyibutho elibutho kamthethwa kodwa unesithembu mhlawumbe samakhosikazi abahlanu lawo makhosikazi abo waselihluliwe ibutho azothathwa kunekhuzwane ngawo kunikezela amabutho aleya nkosi ehlaselelo kuzalwa iy'ngane zizalwa umuntu obathumbile umuntu okuyena wabathumba wababutha isibongo sichume uthume isibongo esingekho isibongo somphanga ukhona abantu abanjalo abadabuke kanjalo abafana nami nawe ushephe uzogeza leyo nsile njalo njengaphela umfula nolikhala emphefumulo amakhosi athwele kanzima ngoba amakhosi amabutho lawo afe ephuma ngaphansi kwesandla sawo eyolwa izipho amakhosi mayefa lawo mabutho mayevuka aya kwenkosi athi thina sasithunywe kwenkosi afika ngongoze nomkhonto zonke izindlu zamakhosi uthole ziwa phansi ngoba nawo amabutho ayibongo ehlukene ayejutshwe kwenkosi kuphela ayehlonipha amabutho alikwazi ukuvuka ibutho ligijimela livuka liya kwenkosi lifike kwenkosi liceleke phansi ingane kade lidliswa ibimba la ezimbi zeyilwane ezimbi uyabona umuzi wonkosi uyakhethuka
adlula amakhosi afika bosho umvenqa athi uyayibona umsebenzi wakho bowenza buka lezi zizwe manje zonke zabantu ezisesigodini sosizi ngawo siyabongela amakhosi aphuma ukukhuleka ngokuhlakani afikayo ngomfula kaNkulunkulu azogeza imindeni yabo mayibongosi ushembu unyazi lwezulu liyakwazi lathise kahle ukufitha labantu abathunjiwe nabathuthuliwe kumbe bathuthuliwe umuntu ozalo noma ushembu uyakwazi ukubashwitha ababuyisa ngofaka ikhanda eliphezulu abese bahlukanisa namalungu namakhubalo abafowenu abagezi babe ngabantu mayibongosi mayibongosi abantu amen bese bayithombo bese kwazi ukufika isikhathi sokubakhulu bayizwe ekhaya uchitha igazi lapha ekhaya wondla lezilwane wondla imiphefumulo eseyaphendulilwane ungazibela mntwana womuntu ushembu uzonqamlalelo ngoba izwe libolile manibhekisisa kahle izwe liyabola uma singamlaleli unyazi lwezulu kulungise namathonga sendulo usho ukuthi siyogcina sesifana neyilwane sonke ngobani impande abaRoma 16 verse 11 or 16 or 16 verse 11 ngoba impande yethu iyagula funda amalo uma wena uyinhlama wena uma ulibo lakho lingcwele ababili ababona kayisho ababona kanyoko ababona komkhulu nogogo bakho uma ulibo lungcwele abakadamu noEva abaka-Adamu nabo-Eva bakaMariya bakudalena zonke iy'hlobo zomsindisi izona ezayigama lomntwana izalo nawe uma uzalwa usukuwa zonke iy'hlobo zalini lezi ey'sondelene abakhongi abakho nabakhonyana babuye bazokwazi umntwana ozele izihlobo zabo ubushembu umulibo lingcwele ungekho umsindo ethuneni abakonyoko lolu bengakhali ukuthi lo mntwana ubiza uyise wasingcolisa uma kuyingcwele impande amagatsha obanjalo ngiyabonga baba uma kungcwele impande ngeke sibe khona isibili impande yethu ingcwele makusekhona abantu abakhuluma ukuthi babebukela abantu baze babatshele zozobona mntanami sasibabukela kanjani abantu ukakuzisu zey'ngane ngoba nayo kufuneka nje isibili sihlanganiswe namakhubalo uphume umuthi ingane ilaxazela mhlawumbe yayinikezwa ngisho iy'ngcanga idlule ziy'ngcanga zalapha ekhaya ingakho namhlanje iy'ngcanga zidla abantu ngoba iy'ngcanga kuqala ezayihlala emzini okugcwele khona abakhunkuli zaziphuka iy'ncuku zemzimba yabantu ney'ngane uyalala umuntu ukhupha izinja zimjaho kanti lezi zinja zakubo zasendulo ezazodliwa ukhokho wakhe ngey'cubu zey'ngane ngey'nsalela zey'ngane mayiseqeda ukuthola lesi sitho asifunayo ubulawa abantu besifazane kubulawa iy'ntombi ngesonto edlule abantu bekhona ngesonto edlule ukhuluma insizwa la ithi ibona umqalo wendlela ehamba ney'ntombi zey'cuce kuhamba ney'ntombi ezikoy'ivululo zasendulo uthi wathi umqalo wendlela yabona lezi ntombi siyilanda kuhle kude baba bami iy'ngane zathwethula lezi zenziwa otibula zemkhovu zenziwa abalozi iy'ngane zaphuma lezi okwagama ngazo uthi seziyilambile thina boshembe zizogezwe kanti umphefumulo mayibonkosi ngicela-ke ukudlulisa-ke imiyalo ushembe ayivezayo bese nginikeza umfundisi wenkosi kodwa mhlawumbe ngokukhulu inhlonipho umfundisi wenkosi uNkondo Siphethe sengizokubekela inkosi amahuluke inkosi yamahuluke leyo yamfonela ingonyama amahuluke amen yamfonela ngosuku edlule akaqali ukufika ingonyama mangaphazama yake yafika yazala ngisho uNkulunkulu namanje izodlulia uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu mayibonkosi amen ithi inkosi yamaNazaretha uma nifuna uNkulunkulu alandele emphefumulo ayihlwithe ayigeze ayithwithe ayamule uthi ushembe into ayidinga kakhulu kani inhliziyo yakhe ephelele mayibonkosi amen ushembe kubuya inhliziyo yakhe ayenzise ukwayenza umswane lukhumsa lulota uthethelelana kuphela amagulu namazono
babheke uxabana abantu bagezwe uphendulisa inhliziyo yakho ibe yihisophi umswa ageze nawo umndeni wakini ngoba inhliziyo yakho iphelele inkomo nezimbuzi into enza kamuva ngoba kuyisiko lasezulwini makuNkulunkulu ukuthi inkomo nezimbuzi nokudla kuyoncenga uNkulunkulu umsawakho akasilungisele ashashazele lamacala abazali bethu kodwa ushembe akafune inkomo akafune imbuzi ushembe akafune isimali wasixolele isimali size naso esokuzokudla imindeni yethu ushembe ufuna inhliziyo zethu ziphelele qala mayibongozi kodwa umama wakhuluma la enyangeni edlule ntathu uthi wafika inkosi ingazezulu nathi wazaphela msambe sokuthi abantu bakini wase umqaqa yesiwe wathi ngokuhliziyo wathi awuphele umntana masambe uthi uyazezulu lapho likhombe isidini sibizana isifuthi uthi kuphuma inyakanyaka wabona amatsheketshe kuphuma izakwazi namakhekhe kuphuma akhombe isitambuko livuleka isitambuko kuphuma abantu begcwele amangcoliso engathi udaka athi abantu bakile bomntanami sesizokukhipha abakumali wakho manje ngenhliziyo phela amen nokusebenza emzini wakho uma usebenza ushembe uthatha leyo mjubo yakho ahambe ayiphethe inkomo nembuzi ikwazi ukugeza abantu bakini mayibongozi uthi ushembe le mali nawo amandla labuye ekhaya lomyuzalo ngomuntu ebaleki ukuthi yomyuzalo nihlale phansi nozalo yazi thina zonke sibathi ngomhlobo senza bakholwa uyakholwa yena bathi akumukholwa bathi ngomhlobo thina sona amakhola sizikhonzi amen sikhonzela abazali bethu ababonile bethula abantu abathakathi bezangoma bezinyanga siyabakhonzela kumvenqa ukuthi abakhumbule amakhola amakhulu ibona ngoba ibona kokutshela iqiniso bathi thina siyakholwa uNkulunkulu ngoba usande kuhle kunesabelelo la sika-242 verse 8 lithi yehla moya ongcwele ngena kubo bonke usebenza lokuthandwa nguwe ushebo wazi ukuthi lapho ekhale impumulo umthakathi uqeda kanjani amendilo umyelisa kanjani umndeni umthwebule umsusa kanjani omakhwala ingane yaphuma neyachutha neyalahla neyakushula udala kanjani ayiphehla edala kakushula umuntu agezele inhliziyo yayo nolaka ngoba kade inganakiwe idliwa izidliwa ingayalahla phela ubushemba amandla mayekhona semhlabeni uzalo ukhuluma ngembuzi encane ushembe amazinyana lokhu kuthiwa yibhuzazana ithukazi ngesizulu oqhuma kunjwalo lokho ngakwela okuncane ukhuluma ngazo ushembe uthi imali nazo ngithumeni phela abantu abami eyokuqala siyakuthuma-thumekile sicela ukuguduze inkosi amahuma abantu okufa usifunele inkosi izizwane ngezizwane zolimo lwemndeni yakithi ukulande uyilande efele ungaziwe ezulwini ezulwini akwaziwe ubhubhutini akwaziwe ezulwini ukufuthi kwami ufeleni ubhubheleni ushoneleni ulandweleni ezulwini yinto eyaziwa kwaziwa ukuthi umuntu uyagoduka umuntu ogodukayo ongakanani ilekhu ungasekho ixhegu nesalukwazi nifani bancane isiyixhegu nesalukwazi abantu bafo bengangihamba yaphi ngoba awukho ngisho umthandazo udwala labantwana umthandazo khona futhi wadwala labadala ngoba uNkulunkulu wayemisela ukuthi ingane izokwenza abazali ikhulu nawuyintombi yakuhlobo kwande uthando ezweni abantu bekhanselene uthando olukhulu abakhozi abalingani uthando olukhulu lasezulwini ngoba bayathandana abantu makuyinsizwa ikhule yandisa umzikayizigane besinga abazali babo namhlanje abazali bethu ngobathini okwamthetho njengoba sekuyinsizwa ekhulele bona ngobathina siyaphi thina siyobaba bethu ngoba siyaphi ilokhu ungasekho ixhegu nesalukwazi sibancane ngoba siwugcina umthetho wemiphumela yonke usuzwile ukuthi umama wakho wayumthakathi wawumnaki ukuthi uyayikholelwa ngikholelwa ukuthini ukhonzela bona ukuthi bacele intethelelo ubancangele ubusuku nemini aze aveze umusa wakho uNkulunkulu abathethelele abakhiphe ebini abageza abahlambulula wasakhela umfula nawe abageza ushembe la ekhaya imphefumulo mayibongozi imbuzi yokuqala eyokuthi inkosi isela ukukuthuma kobela usikhophele bona ubafake ekhaya imphefumulo bathunga ithixo ubageza bahlambulula eyesibili inkosi zala phakathi kwesithu sabathakathi nezangoma nenyanga nabakhunkulu nabacwili nabathuli abamele izimkhuba zesihoyi sicela inkosi uhlambulule bona uba kunene lolu wamabheshu
sihamba naye ufuna utshela ubaba ukuthi ngokwenza ngoba kusemdala uthi baba uNyasa utshela uNyasa hamba naye ngoba umshumeli somali uthi kosemakhosi kukhona abantu abafike ekhaya kakhulu imbuza bathi imbuzi bazonikela noma ethakatha uthi ushembe tshela nabafana bakhumbuze bangakhohlwa babeyalela abantu lapha ekhaya emphefumulo bangathi abantu bezonikela bekhulu imbuzi bese bethi sizonikela lokho kube lothatha niyabatusa manje niyabatusa babenza isikhobo mkhulu abathi sicela ushembe asihlambule abathaka wesethi nezangoma nenyanga ngokuyise nonina umthakathi sangoma nenyanga ngoba la khanga qala khona umkhulu baqala bethi balapho bagcine sebegama bangakanani abantu namhlanje bavuke ethweni bathi selene ekhona losizeni kwabo sivezwa abantu zayilapho abantu ungazazi izindele ingoba zasegcwele imkhuba ebulalayo amen lembuzi esifike kosamakhosi sicela uhlambela abathakathi nezangoma nenyanga nabakhulu nabantwini esathu inkosi siphuma phakathi kwemndeni inkosi ingane zaphuma endulu zangenzelwa lutho zanganaka zomlilo zasishisa ezinye zamlanga inhloso nkosi zakushuma zalashwa ezinye zenziwa umbuku zenziwa nkosi zenziwa itenisi amadoda endlefuna ucela adayisebenzisa zomulazana kubakhulu enze ngazi itenisi nkosi zocela ukuthi usiphethele ubadala kabusha ngabantu esintu ushebe nembuzi nabantu abazalana babukule ethweni bathi bona abazalane bamukele emhlabeni abenzela ababelethisi umsebenzi uqala umuntu mayefike ezofika emhlabeni ababelethisi uyamukela emhlabeni ukuthi amukela abanganele wethu qhamuka ngaphesheya kwethu noma esehamba ngakho khona imbuzi kuthiwa izandla simukelise emndenini ngaphesheya kwethu kwasikhatha lembuzi izandla hayi lesikiza ngayizandla lapho emfulele emgwaqeni lapha masikela nomuntu ozama zahambe ifoto asiyogeza ngomswane umuzi nenyonga umuntu kodwa ngazo zakhathele nje imbuzi nomikubuke ingakho abantu bekula amakhaya le nkosi yesine yababelethisi sicela iy'ngane zazangeyizalo zingazazibola zonke inkosi zibelethisa ngokusemthethweni zithola amalungelo wabantu akekho umuntu ongalifuni ilungelo lakhe uba akekho ngaba simkhumbule ukhokolo ukuthi masibize ngegama loya ukuza maliphi igama ozangamukela esihlanu nkosi yamakhosi sicela nkosi abahamba bonile emndenini phakathi komndeni khona ababekela abafowabo befundela amakhosikazi abo bawacupha bababulala abafowabo bese bengena ukuthiwa ungena abafowabo unesande esihle amakhosikazi abo uyena ukela abafowabo kube khona izalukwazi zafika zizogana zomulazana nephekimbokola zabulala abana kwabo zaqothi ngoba nesekele asale yedwa ndodeni uyafika uyaboshwa ngale wethuba umndeni wakho uthi ngabulala umulazana yethu lezo sakwazi masixoshwe emndenini sibuya soka impethu egcekeni sithatha abantomama iy'ngane zamantombazane zibenzele onondile bahambe bezala nokuphi bakhushula izisu kunganisona sisekela phansi ngabaxoshiwe sahamba senza imkhuba sicelela labo abantu abenzenelokwenkosi lembuzi esihlanu abahamba bonile emndenini abona ezweni abona amakhosi abona umvenqaba ithi le nkosi amaNazaretha uma amacala abe esinda ngokwedlulele bayevukela bona bayikhulumele basho mhlawumbe bakhombe iy'nkomo zamamasonto baningi abantu ababuya sebekhuluma iy'nkomo zamamasonto ngoba imindeni abantu abantu ziyabonga lezi nkomo eniy'khulile ekhaya lemfundo kodwa amacala ethi ayasinda awucabangele lelicala lalomuntu obekela ngathekwana alizugcina ngembuzi funeka nenkomo ngoba le mphefumulo abeyibulala ayiyange ezulwini lomndeni wabo wababulala labantu nalezi ngane zabulala wachitheka igazi akadluli umuntu ethubeni ofe ngengozi uyabona umuntu mase khona ahlawulele ngenkomo bese bakhona imbuzi okugeza bonke labo bantu ayebabulala ngesikhathi ke ngomkhulu uma iy'ngane zabo sey'sukumile zahlangana mayibona nkosi ngicela ukuma la ngicela intethelele ezinhlizweni zabantu abathi thina sikwazi lokhu ethempelini lakithi ngabe sesidla amatambo ngamasha cha phela kuthulekana emphefumulo lo muzi awufani nothempeli lakithi kwakuyithempeli lami nami sikhumbuzo kodwa walishintsha
nabo kuba babekezela babalesibili bangabulala ababulala abantu bakulinda waze wakhula wayizwa le ndaba wayithanda wafika namhlanje kodwa usuja ubaba uhlala phansi babekezelele nabo babekhukhulwa impethu emathuneni bawethu behlele esigodini sosile awubabekezelele usuku lelunye kodwa namhlanje phela uyaqala ukufika mayibona Nkosi ngicela uma la sengizozwa umfundisi noma uba umfundisi udaziselekena yini ngonyama ibingelele bese sikubuyisela umfundisi asiphethe inkonzo awuthi umfundisi umthetho asilisele ngonyameni. Ngiyakhetha inkosi enkulu konke. Hey Nazareta, amakhosi amakhulu ajabulile ngonyama, induna, hey amabutho bonke bajabulile. Amen. Baze bafike ekhaya lomphefumulo. Amen. Ngizocela ngibeka amagamanyana amabili phambi kokuba ngiphakamise ngonyama. Amen. Sondeza bambo. Sifike kanzima Nazareta. Ekhaya lomphefumulo. Sifike kanzima. Imoto yengonyama iseni ngabe sifike kwayizona. Yasala imoto yengonyama le yashaya gearbox achitheka yonke konke. Siyathokoza isicelo zami zethule phela amawulo wanje. Okay. Alright. Awazwameza kamela induna. Ngicela ukuthula vele. Mina ngiyinduna kaBholo. Amen. Njengoba sakashikubela wathi yangiprofita amathinduna. Unyazi lezulu lathi ngonyama ngiyilanga seMpumalanga wathi ushiye induna. Hawu. Ingonyama hayi induna iprince wathi ingonyama induna le. Ingonyama yabona wathi uNkulunkulu wethu isilungu angasizwa. Hayi ingonyama umntwana lo. Wathi ingonyama induna yami wathi uNkulunkulu wethu wazibona. Sengiyavuma ukuthi hayi induna yami. Ngiyajabula ke eNazareta siyoba sifile siphuma le entabazini lapha khona uNkulunkulu. Awe ntabazo bantwana bakithi uNkulunkulu la qhamuka khona. eNazareta sinoNkulunkulu thina. eNazareta uNkulunkulu wabantu abantsundu lo. Uyabona ngifuna ukutshela eNazareta ukuthi umuntu ontsundu uyakwazi ukumenza ulo. Uyakwazi nokwenza isefa. Umuntu ngendlela uNkulunkulu asidala ngayo wasidala ngomfanekiso wakhe uShembe. Asifani nonyazi thina. Sifana naye. NeBhayibheli liyasho lithi inwele zonyazi zasifana nalezi zethu. Bathi nifuna njani uNkulunkulu manje? Ngoba uNkulunkulu lapha kwakhe bantwana bamaNazareta. Sethuze kwakhe uShembe ningabazi lokho. Bengisathi ngiyanixoxela ukuthi sifike kanjani. Sifike ngoShembe. uNkulunkulu yasala yengonyama imoto le. Hayi nami ngalanda yami lokuqhubeza ngathi asisathatha yami manje no prince besaba ngePrince nengonyama ngathi hayi sizothatha yami siqhubeze siye phambili le yami eqhubeza yenza ngisi ho sokuba ya prince siyabili moto hawu abantu manje sibiliswa yini manje ibili moto sitama sishina lapha egaraji ngonyama ithi hayi angivule la ngaqala ngithela amanzi awonyama babonisa kwasina wakho lethe ngonyama babona hawu wasina obusisoshembe ingonyama ithatha awuyifake ngaphakathi lesikhuphisa amanzi hawu wayama manje ubona lapha amanzi ahlanganiswa ne-oil yabafutha mawabila lamanzi laphaya uyabona ukuthi kwasina sangathi i-oil iqhubile manje imoto ngathi siyishaya itop hawu zaze safika silama sifikile ngonyasi la ngoba sine ngonyasi ngasekela nami ngathatha umgeqo wami ngawubeka lapha ngawuhaka lapha emotweni ePrince ngoba mina vele nginawo umgeqo emotweni yami netika nginazo ngathatha umgeqo ngawuhaka lapha emotweni ePrince size sangena le
ekhaya lomphefumulo. Hey, amakhosi ajabulile. Amen. Uyabona njengoba ningizwile ngithe ngiyinduna kaBombela. Amen. uBombela uphethe isizwe sinsuku. Phethe wonke amakhosi ansuku. Amen. Ngizokhulumela isizwe sinsuku. Amen. Namhlanje angithi ngikhulumela uZulu, ngikhulumela abeSuthu, ngikhulumela amaXhosa, ngikhulumela amaNdebele, ngikhulumela isizwe sinsuku. Amen. Wonke amakhosi wesizwe sintsundala nenduna zawo konke bala. Amen. Ngiyabonga amaNazaretha ukuthi sinyathekile namakhosi nabo konke ngenduna ukuthi zizohlanjululwa. Alikho igazi elidlula laShembe. Amen. Singahlaba inkomo, singahlaba imbuzi, kodwa laShembe igazi yini elizogeza konke lehlanu, zihlambulule zonke lehlanu zamakhosi. Uyazi maNazaretha uShembe mbomlaleli makakhuluma. uShembe wathi hey maNazaretha asentabazo maNazaretha ngicela nini kukhongolo sichance. Sasimazela ngawo ukhongolo simnikele imithuba. Hayi sahlangana singamakhosi sathi uyidingide le ndaba sathi nimzweni uNkulunkulu uthini uthi ukhongolo uyalawulwa akazilawuli ene nomhlaba ewethu ukuthi nje thina sisaba belungu. Hawu unyazi ukuthi yini umshosha lathi kusezulwini lapha entabazo. Amen. Sasihleli nenkosi zamaqadi la wathi inkosi yamaqadi mayifika la ebuza sihleli singamakhosi ingonyama yengekho eyeMalawi. Inkosi yamaqadi yayifika la ibuza ukuthi inkosi yakuphi wena inkosi yakuphi engathi mina ngiseseprince ngathi mina ngiduna kaBombela ngiduna kaBombela ngazi ngizinto ehlukile kanjani ngathi wathi ukuphi ngothi bezulwini wathi ezulwini ukuthi kanti wena uqathi ukubula usezulwini wathi la ndaba wathi uthi ubaba uNkulunkulu wethi masakathi kusezulwini amutshela ngokusemakade ukuthi wathi kusezulwini ngiduna la manje ngiyajabula maNazaretha bengisakhuluma ukhongolozi ukhongolozi sithi somnikeza lona manje angifuni ukuthi ushabe uNkulunkulu akaziyenze politiki ufuna nina amaNazaretha nizicabangele nasi sitabelelo la wathi wasivikela ngamakhosi manje amakhosi ayivikela kanjani anganawo namandla laye bayalayelwa na ingonyama umisizulu bake bayibeke nje bayibekele bathi akohlala sisacabanga ukuthi sifanele senze ngendlela abadelela ubukhosi ngakhona kodwa uBombela wathi makabuye entabazo ngatshelwa yonke into njengoba ngibuyile wathi ngibuyile ezweni lakithi akusana Nazaretha eliyohlupheka. Uyabona isizwe sinsundu asinathi sonke singamaNazaretha sonke wena ungathi ungakholwa ukuthi awusinazaretha sonke namuza unyazi ukuthi sonke siyophelela bonke bayozala bonke ngiyabheja ngibheja ngonyazi ngimtshempele ngibheja ngoBombela ngimtshela isitimela samampolo awankama abantu abansundu bayophelela. Ngiyabonga amaNazaretha ngiyabonga bengisafuna ukusho nje ukuthi mathi uNkulunkulu wethu sinika ukhongolo sitsho uZulu wathi ngiyobisela inkosi ngwabisela isihlalweni sami house. Uyabona ngikuphi manje ngize-upper house uShembe kuphela wazi ukuthi amakhosi ahlale upper house. Thina la besathatha sababeka sathi sicela niyosilwela imihlaba yethu ngoba nifundile nibuye eEngland sicela nje ke nikhulume nabelungu thina sikhuluma nabo abantu thina singamakhosi kanti basithengisa baze basisusa nesihlalweni sethu kodwa okubuhlungu ukuthi azange siye kunyazi. Siyofika sithi nyazi sesicabanga ukuthi sibeka abanye abantu wena lawe nowasibeka khona ngabe sayidlula kunyazi sathi nyazi lozibombela mqaloshi sicela ukuthi kube khona abasizi bethu sasithothela ukuthi sebathathe ababenga sinoyanga uNkulunkulu
kodwa-ke manje siyamdinga uNkulunkulu ngako konke siyamdinga uNyazi konke la ngihamba khona ngiyamemeza ngithi Nyazi lozulbombela ngicela uhambe namakhosi konke la yakhona uma khuluma kuzwakala ukuthi uhlaleni imilabo nezizwe amen uzwakala ukuthi ukhuluma amakhosi manje ngiyacela maNazaretha angithi mina uvotela lozulu ngingizwakala ngithe isihlabelelo sethu sithi wanivela ngani ngamakhosi anamandla onke manje asanawo amandla kodwa mawula kwaShembu mawula amandla yabulu kodwa abazwile bazoyazi ukuthi angisafuni ukuyitolika kodwa ngizongizwa ngifuna ukhipha ukuthi ngithi hayi votelani lo ngithi wasivikela ngani anamandla wonke amakhosi ahamba nobani nomqaluli amakhosi ahamba nobani nobombela isitimela samapho manje ngiyabonga maNazaretha ngibonga njani ngiyoze ngimtshele baba mesifika la ndawo uNkulunkulu wethu waswala saze safika namakhosi wonke ngoba phela ngiyabona omunye nomunye bakayitirilela le moto athi angisasali la ingonyama yami ingonyama ukuyale ikhali befuna angisasali ngesisala imoto ingonyama uprince wathi ngiyithatha ingonyama ngiya prince nasiyafa ingonyama hayi ngiyothatha uvaskini ngiyofaka la nawe usifikile maNazaretha izakatshela ukuthi wakhathaze ngiyengudonse sibuyele eNtabazi izobe ihamba novaskini wonyaza amafutha abepheli amen usuku futhi ndawo uNkulunkulu ulo endawani ngawula ntonta tonga mrauka uhula isholo atana leli bila mantsilela na jakhome mlapo le shobana tela na tsala ka takamali wale mayiba mabedi thabe nyathinta kiri phepha limpatisi kibanle basukuna bakuna fathi jeka mhudi bashebile ababona bakholwa kiphuthi kapili isayifika dimanuka yayema yayeta mrawo yayeta pili yareriya haboruna Free State Pula Khanya Sedi Khanya ngizalibingelela bantwana bakaNkulunkulu sengibuya kwesibili la ekhaya kodwa angigcini ukuza la ekhaya ngendlela engingaphathwa ngayo la ekhaya so ngihambile iy'nkonzo kaNkulunkulu cishe zonke kodwa ngizange ngamukeleke njengoba ngamukelekile la ngizathilana kuseJerusalema ngendlela ngibona abantwana bakaNkulunkulu bathandana ngakhona bamoya munye ngakhona so ngiyabonga amaningi anginawo ngizasho ukuthi ngiyamthanda nonke bantwana bakaNkulunkulu amen so uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu kakhulu wasusa amalala sithathe ipenshini ehleli phansi kwamsukumisa ukuthi nawo amakhosi aqalile wasibiza ngamalala singamakhosi wathi makhosi kwenzeka iphutha nanganikezwa indawo yethu so-ke njengoba ngibuyele ukuthi ngizoninika indawo yethu so-ke bona baku-lower house thina siku-upper house so-ke loko ngizabonga uNkulunkulu
ngokuNkulunkulu wethu noma esho yami amalanga ngaya kuNkulunkulu ngayomcela uNkulunkulu naku nje sicela usibusise yasibusisa uNkulunkulu. Amen. So-ke impunzi ithe mayifika phezu komfula yajeqeza emuva yajeqeza phambili yathi siyaye eFree State yathi asiye eFree State siyintabazwe. Amen. 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 Angibabingelela abangcwele ngibonga kakhulu ngibingelela iNgonyama engena nabaqaphi bayo. Amen. Bese ngibingelela iHalamente yonke ingcwele yonyazi. Amen. Phakama nokujabula umthetho lokhulumayo waseFrayed. Lapho eFrayed umuzi wenkosi eseThambelani. Amen. Zikhonze ezinhle mangithi ngiphakama nokujabula ngijabuliswa ngokukhulu ukuthi unyazi unqobile eminyakeni lokhu uginci uthwala uzawuphuma ebusheni. Namhlanje unyazi luhleli luzinzile ebusheni. Amen. Sisho ngelikhulu igunya sithi ulwethu unyazi. Ngithemba ukuthi sonke inhliziyo zethu sidlele lononi sajabula. Amen. Bonga kakhulu amazwi esathola la ekhaya lomphefumulo obaba inhlansothi nabomama nabodadewethu bekhuluma ngendaba ezihlukahlukene. Nomunye-ke ongakafinyeleli lapho njengami nje ngiyacoshela ukuthi fanele umuntu aphinde abuye la afune indlela eyaphambili. Amen. Umshumayeli obekwe lapha uMajiya ukhuluma zayikhombe yena athi hayi izinto ezinikwa ngoMajiya. Akuvamisileke lokho ukuthi umuntu ayikhombe. Kuvamise ukuthi umuntu akhombe phambili ashiye emuva. Nami ngiphakamela ukuzibongela nje kakhulu kubani lolu suku luze lifike nami la. Kodwa idimoni lona ebelivimba beselivimbile. Kanjani na? Thathelwe imbuzi eziwu-7 okusengulwe 5 izolo. Imbuzi azikho. Hambile. Nondodana wengubo uyasebenza. Uthi uma ebuya lapha sizokwazi ukuhamba. Imbuzi hambile. Uma sincikazi asiba ngamagwala wathi unkosikazi wami hambani. Amen. Nizonqoba leli dimoni elilokhu livimba ngaphambili. Selivimba-ke manje ukuthi kulahleke imbuzi. Shiyani phansi indaba yokuthi imbuzi ilahlekile
hambani nifike nibike ushembe ukuthi imbuzi lahlekile. Amen. Mashiyake uthi mayikhuluma ngibuke ngilalele uthi lapha endlini izinto omama bayakwazi ukuyiphakamisa futhi bayakwazi ukuyibhidliza. Ngiyamlalela njengendoda yakhuluma. Hayi namanje njengoba ikhuluma nje ithi uzojaha ukuhamba, uzojaha ukuphuma la enkonzweni, bekezela isho kini. Ithi uyaqala nokufika. Ngimlalela. Awu siyabonga bangcwele bonyazi cha. Ngeke ngisavula amakhabethe ami maningi. Ngawavula nje abe ngamaningi. Ngingomunye ke kade embono ushembe ukuthi uNkulunkulu angisenze ukufika ndawo-ke sengizothi ngihlabelele nje ingoma siphethe. Amen. Ngizawucela ungihlabelele nasi ingoma 212. Mhlabeleli ozongihlabelela inkosi yokubusisa. Amen. Inkosi ayibusesizwile. Amen. Inkosi ayibusukuphakama kwabangcwele. Amen. Esawatha uzile
Amen.